नमस्कार इश्टानो. विषय असा तरुण टैलानी बाब इकोशी पोंबुर्फे गांवान जो कन्स्ट्रक्शन करतालो गांवच्या लोकांनी बोवाळ घातलो, प्रोटेस्ट केले आणि निमाणे हायकोर्टान गेले, PIL फायल केली, सुप्रीम कोर्टान गेले आणि थंय आता PIL डिसायड जाल्लेली आहे. त्या संदर्भात आयज न्यूज पेपरांचेर ही बातमी आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. द गोवनाचेर अशें येयला, Supreme Court rejects locals' plea challenging Tehlani construction in Ikoshi. The Supreme Court has dismissed a special leave petition (SLP) filed by local residents challenging the construction project undertaken by fashion designer Tarun Tehlani at Ikoshi Pomburfa, effectively paving the way for continuation of the development. The petition was filed by Dhirendra Fadte and other villagers who had alleged that the construction was being carried out in an eco-sensitive zone and in violation of planning regulations. तसेच काल प्रुडंट मिडियान ही ब्रेकिंग मारलेली. SC dismisses PIL against Tehlani project. The Supreme Court dismisses a special leave petition challenging designer Tarun Tehlani's construction project in Pomburfa, Goa. Court declines to interfere with the High Court order after the project proponent assured construction will follow Regional Plan 2021 Settlement Zone guidelines. त्याच्या पयलीं आमच्या गांवकारी चॅनलाचेर ही बातमी पब्लिश जाल्लेली. विक्ट्री फॉर द विलेजर्स ऑफ इकोसिम पोंबुर्फा. आता हे कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज येवन लोक जाले मातशे कन्फ्यूज आणि ते कन्फ्यूज जाले काय खुबशे जाण आमकां कॉन्टॅक्ट करता क्लॅरिटी घेवपाक. सो एकट्यांक क्लॅरिटी दिवच्या पेक्षा आमी विचार केलो की म्हटलें तर एक ब्लॉग काडया, व्हिडिओ काडया आणि सगळ्यांक सरसकट सगळ्यांकूच क्लॅरिटी दिवन सोडया. सो इश्टानो पळोवन घेवचे, ही ती सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर. 9 तारखेक हियरींग जाल्लेली आनी 9 तारखेची ऑर्डर. पयल्याच हियरिंगाक मॅटर डिसायड केलो. एका आमी कॉज टायटल म्हणटा. सो स्पेशल लीव पेटिशन डेअरी नंबर सो एंड सो Dhirendra Fadte and others petitioners versus Tarun Radhakrishna Tehlani and others respondents. Quorum Honorable the Chief Justice, Honorable Mr. Justice Joymala Bagchi. So Chief Justiceच्या बेंचाक ती मॅटर गेल्लेली 9 तारखेक. पेटिशनरचं ॲडवोकेट्स कोण कोण आसलेले ते पळोवन घेवचे इश्टानो. म्हटल्यार धीरेन फडते इकोशी गांववाल्यांचे ॲडवोकेट्स, मिस्टर शोएब आलम सिनियर ॲडवोकेट, मिस्टर शिवागनम कार्तिकेयन ॲडवोकेट, मिस्टर इरा महाजन, मिस्टर MG अरविंद राज, मिस चरिता सिंग, मिस्टर तुषार गिरी, मिस्टर सिद्धार्थ अनिल खन्ना हे पॅटिशनरांचे ॲडवोकेट. म्हटलं इकोशे गांवचे आमचे धीरेन फडटेंचे बी. आणि रिस्पॉन्डंटांक म्हटल्यार तरुण टैलानीक थंय रिप्रेझेंट कोण कोण करताले ते पळोवन घ्या इश्टानो. मिस्टर मुकुंद रोहतगी सिनियर ॲडवोकेट, मिस्टर आत्माराम नाडकर्णी सिनियर ॲडवोकेट, मिस मनाली सिंघल, मिस श्रेया सिंघल, मिस्टर दीपक सिंग रावत, मिस्टर संतोष सचिन हे सगळे तरुण टैलानीचे ॲडवोकेट. सो सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर कितें जाली ती पळोवन घेवया इश्टानो. फर्स्ट, डिले कॉन्डोन्ड. सेकंड, आणि हो इम्पॉर्टंट पॅरेग्राफ आहा, heard learned senior counsel for the petitioners as well as Mr. Mukul Rohotgi and Mr. Atmaram Nadkarni, learned senior counsel representing the caveators. म्हटलं तरुण टैलानी. In view of the undertaking given on behalf of the respondent, project proponent, as recorded by the High Court in paragraph 34 of the impugned judgment to the effect that construction shall be raised as per settlement zone under the Regional Plan 2021, we see no reason to entertain this special leave petition. The special leave petition is accordingly dismissed. All pending application, if any, also stand disposed of. On the face of it, ही ऑर्डर सुप्रीम कोर्टाची जर रीड करीत जाल्यार द गोवन आणि प्रुडंटान जी बातमी मारला ती करेक्टशी दिसता. पूण विशय इतलो सोंपो ना आनी सादो ना इश्टानो. आनीक मातशे भितर या विशयान. लेट्स गो इन टू द डेप्थ म्हणटा पळय तशें. बिफोर गोईंग इन टू पॅरेग्राफ 34 ऑफ दी हायकोर्ट ऑर्डर, 34 कितें म्हणून सबमिशन तेंच्यांनी अंडरटेकींग दिला ते दिवच्या पयलीं आमी जे हायकोर्टान जे PIL फायल जाल्लेले, पॅटिशन फायल जाल्लेले तितून
डिमांड्स कितें आसलेले, लिगल टर्म्सान तांकां प्रेयर्स म्हणटात, ते कितें आसलेले ते पळोवया इश्टानो. For a writ of mandamus or in the nature of mandamus or any other appropriate writ, order or direction to quash and set aside technical clearance order जी तांकां दिल्लेली ती quash करपाची म्हटल्यार strike down करपाची. Second, for a writ of mandamus or in the nature of mandamus or any other appropriate writ, order or direction to quash and set aside technical clearance order आणि construction license दिल्लेले पळय ते बीन. आणि थर्ड, कन्वर्जन सनद जी ग्रांट जाल्लेली ती कॉश करपाचे म्हटल्यार कॅन्सल करपाची अशे डिमांड्स आसलेले म्हटल्यार प्रेयर्स, लिगल टर्म्सान प्रेयर्स म्हणटात. सो आतां इश्टानो आमी पॅरेग्राफ 34 कितें म्हणटा पळय हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन तो रीड करुया. हायकोर्ट ऑर्डरीन पॅरेग्राफ 34 अशें म्हणटा. अंडरटेकिंग तेंचे जे आसा ते सेकंड पेजीचेर आहा, दॅट इज 55 न्ही 55 पेज 56 पेजीचेर आहा. हांगाच्यान स्टार्ट. एट दीस स्टेज we must also make reference to a specific commitment made by the project proponent in his affidavit affirmed by his power of attorney where the following undertaking is set out. That in order to give a quietus to this matter on the instructions of the respondent number 5, following prejudice to his right, without prejudice to his rights, contentions, benefit, and inuring by operation of law and or subsequent change of zoning, the respondent number 5 solemnly states that the respondent number 5 shall restrict the development undertaken in the property bearing survey number 292/1L7 only within the portion which is zoned as settlement zone under the regional plan 2021. Subsequent paragraph important ishtaano. Further, it is solemnly stated that the respondent number 5, prior to commencing any further construction activity in the said property, shall apply and obtain revised technical sanction from the Town and Country Planning Department, MAPSA, and construction license from the Village Panchayat of Pomburfa, Valaulim, including all other licenses and permissions that may be required by law to be obtained by respondent number 5. That the above may be accepted as an undertaking from the respondent number 5 to this honorable court and the present petition may be disposed of. So इश्टानो तुमकां आतां रीड करून समजलाच आसतले की तरुण टॅलांनी जे अंडरटेकिंग हायकोर्टान दिल्लेले आनी ज्याचो उल्लेख हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन आसलेलो तोच सुप्रीम कोर्टान अपहेल्ड केल्लो आसा आनी ते सांगून जी SLP फायल केल्लेली ती डिसमीस केली. तर अंडरटेकिंगान तो कितें सांगता की जितली रिजनल प्लॅनान सेटलमेंट दाखयला पळय आपूण तितलेचेरूच कन्स्ट्रक्शन करतलो म्हणून. ओरिजिनल कंप्लेन ती दाखलेली की तांकां सेटलमेंट झोन रिजनल प्लॅन 2021च्या सेटलमेंट झोना पेक्षा जास्त एरियान आमच्या TCP डिपार्टमेंटान कन्स्ट्रक्शनाक अलाव केल्लेले. तेंचे सेकंड पॅरेग्राफ जो इम्पॉर्टंट म्हणटालो पळय अंडरटेकिंगाचो तितूंतल्यान तेंच्यांनी स्वताच सांगलेलें आसा की आमी सगळीं परमिशनां रिएप्लाय करून रिएक्वायर करतले. म्हटल्यार सद्याची जी परमिशनां आसा ती ऑटोमॅटिकली कॅन्सल जाली ना. सो दीस इज द वे गांवकारी चॅनलाचेर जी बातमी येयल्लेली ती सारकी आसा आनी प्रुडंट आनी गोवनाचेर बातमी येयल्लेली ती सारकी आसा. पूण गांवकारी चॅनलाचेर ओवरऑल म्हटल्यार एसेन्स ऑफ द मॅटर येयल्लो आसा, वेरएज प्रुडंटाचेर आनी द गोवनाचेर जी बातमी येयला इट इज लिमिटेड टू सुप्रीम कोर्ट डिसमिसल ऑर्डर. आतां तुमकां क्लॅरिटी तर मेळत आसतली इतल्यान की बायन ला जे परमिशनां ग्रांट केल्लेली ती कॅन्सल जाल्लेली आसा. आतां तांकां रिएप्लाय करून फूल प्रोसिजर परत करचो पडटलो. सो द बॅटल इज नो वे ओवर. ही जी बॅटल हो लढो आसलेलो पळय तो अजून खंयच सोंपोंक ना. तो आतां परत रिन्यूड चालू जातलो. एड टू दॅट पूण अजून पर्यंत ते गांवच्या लोकांक हायकोर्टाच्यान पयलीं कंप्लेन फायल करून हायकोर्टान वचून सुप्रीम कोर्टान वचपाक सुमारे 4.5 ते 5 लाख खर्च जाला म्हणून आमकां आयकोंक येता इश्टानो. पूण तेंच्यांनी ते गांवच्या लोकांक सामको ठामपणे
निश्चय केल्लो आहा की आमी हो लढो खंयसरूच सोडचे ना म्हणून. ही एक बऱ्याची गोष्ट. आनी असल्या लढ्यानूच आमकां सगळ्यांक मोटिवेशन येता न्हू. सो आमी सगळे जाण मोटिवेट जावया आनी समजून घेवया की विशय कशे कितें आसता ते. विचार करा इश्टानो. देव बरें करूं.